Imamo jako dobro mehaničara, sad sam se konsultovao sa komenim mehaničarem i isto to je potvrdio. Međutim, 450 motor još uvek ne treba da se hvali do kraja, zato što još nije kraj Dakara. Važan deo posla obavljao je i fizioterapeut Kornel. Koliko vam prija ovakva terapija? Teško bi rekli da prija, jer Kornel je jako jak momak, a zna sve koje tačke najviše bole, tako da ove tačke koje najviše bole i najviše relaksuju tvoje telo, tako da nije to ona masaža kao u nekom centru, beauty centru, ali je to prava sportska masaža koja nekako opušta mišiće, telo da se sprema za sljedeći dan. Arica je mesto koje se nalazi na severu Čilea, 30 km od peruanske granice. Tamo je bio dan odmora, dobra prilika da naš motociklista makar na kratko promeni ambijent u kome je bio prethodne sedmice. 9. januara takmičari su produžili do Antofagaste, a Gabor nam je otkrio o čemu razmišlja dok vozi. Naučio sam sam sa sobom da pričam, moram da pričam sa motorom, jer ipak je 8-9 sati vožnje, tako da sad koči, sad ovako, sad ulazi u krivo, zašto to radiš? Mogu bi to drugačije, mislim ima dosta situacija, nekad i pevam ako baš mi ide lakša specijala, ako se vozi tu 140-150, tako je to stabilan put i bezbedno. Ostavili smo Antofagastu iza sebe, ovo je naš posljednji susret sa Pacifikom. Idemo polako u unutrašnjost Čilea i vraćamo se ka Argentini. Takmičari imaju važnija posla nego da uživaju u ovakvom pogledu. Po neprohodnim terenima već su prešli 6000 km. Za sada vode Sainz, Koma i Firdaus u svojim kategorijama, a uporan je i naš Gabor Sagmeister koji završava etape. Između dvije planine smo se vozili u jako dubokom pesku i odroni su bili od kamena, velike stene i tu smo isto vrlo teško prolazi, ali uspio sam i to da uradim, tako da čak sam poboljšao rezultat sad za danas za 5 mesta. Hrana u bivaku uglavnom je vojnička. Prijetno. U Copiapu se Dakar karavan zadržao 2 dana. To mesto postalo je poznato široj javnosti prošle godine po operaciji spašavanja rudara, koji su više od 60 dana proveli pod zemljom. Kapsula kojom su izvučeni iz okna bila je izložena u bivaku. I povratak u Argentinu bio je više nego zanimljiv. Išli smo preko najvišeg prelaza u Americi, Paso de San Francisco, koji se nalazi na 4800 metara. Andi su nam se opet pokazali u najlepšem svetlu, a bilo je i neobičnih situacija poput ove, kada smo u nedođiji obišli konja bez gaučosa. Najteži dan na 32. Dakar Ralliju bio je 12. januar. Takmičari su krenuli iz Copiapa u Čileu, prešli su Ande, vozili po belim dinama Fiambale i stigli u prašinom prekriveni Chilecito u Argentini. Prešli smo preko Ande gde na čileanskoj i argentinskoj granici je bilo -2 stepena. Kad smo stigli na specijalu,
to od 505 km od Kopiapa, tamo je bilo 37, smo krenuli na specijali, sigurno je bilo oko 50 stepeni. Ono što trebam vrlo važno reći što motor nije funkcionirao danas kako treba. Inače danas sam najbolji rezultat postigao na ovogodišnjem Dakaru, 54. mesto. Međutim ima jedan problem prije 2 dana sam jedan checkpoint promašio i dobio sam 4 sata kasne. Zbog toga sam malo pao na rang listi, ali idemo do kraja. El final está ahí. El final está ahí. Posle Čilesita, vozači su došli u San Juan. Nas je zanimalo kako se takmičari orijentišu u prostoru i kako pronalaze checkpointe koji su sakriveni i nekad ih ima 60 tokom etape. To je najvažnija sprava, to je merač metara, to treba apsolutno perfektno da se namesti i prilikom vožnje dobro je da se ne vozi na zadnjaka jer to tačno meri tačno metražu. Imam jedan rezervni isto tako. Ovo je Speedox, zvani Speedox Cup, tu pokazuju koliko stepeni se vozim i brzinomer i još na neki način radar detektor, ovo je strahovito pišti. Ovo je Elitrak, to pokazuje, to svetli kad me obilaze automobili ili kamioni. Onda ovaj roadbook, zvani itiner papir, čisto se vidi sa plavim što sam označio, to znači da je neka opasnost ili vrlo važna tačka kao što je waypoint, 35. Gdje sam presvukao, to znači ne postoji. To su ispravke, a gdje piše zeleno, to su putanje prave. Ovo je GPS. Na GPS-u ima tu više dugmića, da ne nabrajam baš sve. Najvažnije je ovo na standardnoj da se stavi na navigaciju i tu može da se proveri da li sam svaki checkpoint ispunio. Tu se vidi tačno da je kompletno ispunjeno, znači da je perfektno odrađeno. Nije bilo lako doći ni do Kordobe. Stanovnik koji je bio visoko kotiran u generalnom plasmanu vozio je povređen, ali nije ni pomišljao da odustane. Borio se za 11. mesto. Pretposlednjeg dana, Sagmeister je također pao sa motora. Vidite i sami kako izgledam ko sa fronta. Bilo je vrlo teško. Imali smo 554 km specijalno, najduži dan ubedljivo, više od 12 sati sam bio na motoru. Prvih 200 km to je bio pakao, to je stvarno jako dubok pesak, dine, neprohodni putevi, kako ja to kažem. Bilo je mnogo, mnogo teško, ali sam uspio ipak to da savladam i posle još došlo 300 km. I tu sam počeo dobro tempo da guram i sve je funkcionisalo kako treba, dok nije došla jedna rekica koja prelazi preko puta i asfalt je ispod i tu kad sam ja se zaletio sa jedno 110 i prokliznuo motor i jako sam sudorio. Znači, kotrljio sam se, probušio sam i pantalone i izgulio sam se baš onako, redovno sam se, probušio sam rezervar na motoru, sve mi je onako krivo, ali stigao sam do cilja i vrlo mi je drago. Posljednja etapa vožena je do Buenos Airesa. Nakon 9584 km, 202 posade vratile su se u prestonicu Argentine. Odustalo je više od pola takmičara. U konkurenciji automobila pobedio je Nasser Al-Attija iz Katara sa Volkswagen Touaregom ispred klupskih kolega De Villiersa i Carlosa Sainza. Yeah. Woo! Timo.
Ja sam tako srećan, ovo je veliki uspeh i trenutak koji sam dugo čekao. U konkurenciji motociklista prvi je bio Mark Koma sa KTM-om, a drugi Cyril Depre. Miran Stanovnik bio je 11. a naš Gabor Sagmeister 61. Kod kamiona 7. put slavio je Rus Vladimir Čagin sa Kamazom. U takmičenju kvadova pobedio je Alejandro Patronelli. Jedan od osnivača Dakar Rallija rekao je da je za učesnike to najveći test izdržljivosti. Za sve ostale to je samo san. Gabor Sagmeister dosanjao je 3. put svoj san i stigao na cilj. Kakav je osjećaj ponovo biti na podijumu? To je najljepši osjećaj u mom životu i u mojoj sportskoj karijeri, ali prvenstveno moram da se zahvalim svim onim ljudima koji su mi pomogli. To su moji najveći sponzori, Eurgas, Europetrol i ostali manji sponzori koji su mi pomogli da budem tu 3. put. Ministarstvo omladine i sporta u Srbiji, gradu Subotica, to su oni glavni sponzori koji su mi omogućili da i 3. put budem na Dakar Ralliju. Koliko je ovaj uspeh za vas drugačiji u odnosu na prethodna 2? Pa mnogo znači, sad nema treća sreća, tako da je uspelo 3 puta uzastopno, tako da mnogo više znači, zato što se vidi po rezultatu da 7 sati sam brže stigao nego prošle godine, idemo na bolje i jedva čekam da dođem i sljedeći put na Dakar Rally, ali sa manjom kubikažom, 450 kubika. Konačno, 16. januara i mi koji smo pratili Dakar karavan mogli smo da odahnemo. Za nama je veliki put, ali put u kome smo zaista uživali. Ne verujem da bi bilo baš tako dobro da sa nama nije bio Aleksandar Bilanović koji živi u Buenos Airesu. Ja bih zaista volao da mogu rečima da im prenesem celu priču o ovom kontinentu, ali čini mi se da reči nisu dovoljno evoluirale kao koja je ova naša lepa planeta evoluirala, ali ne znam, mogu samo da im nabrojim neke stvari kao što smo izašli iz severne Argentine, iz džungle Kuhuja, došli smo na Ande, padala je kiša, onda smo na tim Andima videli slano jezero i bilo je potpuno sunce, onda smo posle 2 dana od tog slanog jezera gledali zalazak sunca u Pacifiku. To je samo jedino što mogu da nabrojim, ali da im opišem kako je bilo, moraju da dođu i da vide. Első alkalommal vagyok Dél-Amerikában, és a Dakaron is egyébként egy jó barátomat kísértem el. Prvi put sam došao u Južnu Ameriku. Prvi put sam i na Dakar Ralliju da bih pratio svog odličnog prijatelja. Gabora poznajem 5-6 godina jako dobro. Zajedno idemo na skijanje i družimo se puno. Veoma mi se sviđa život u Argentini. Podsjeća me na Italiju pre 15-20 godina. A šta reći za Dakar Rally? Zaista nezaboravno iskustvo. Bio je ovo vrlo aktivan odmor za mene i ukoliko mi se ukaže prilika, ponovo ću doći. Završni koktel u ambasadi Srbije sve nas je učinio ponosnim, jer smo uspešno priveli kraju jedan nezaboravan period u životu svakog od nas.